Okay, Assalamualaikum everybody. Kepada siapa yang menonton, welcome back to the channel. And hari ini saya nak share dengan anda quickly, secara ringkas sahaja, tapi satu orang kata apa, perspektif ataupun information yang boleh membantu anda untuk work on yourself, different areas in yourself, dan mungkin memberikan hasil yang lebih berkesan dalam apa juga yang anda lakukan. Okay, tak kira lah anda bekerja dan sebagainya, ataupun anda buat bisnes, ataupun anda buat Herbalife kan. So mungkin ada apa yang saya nak kongsikan ni yang mungkin selama ni anda tak pay attention kepada perkara ini. Jadi jom kita sama-sama tengok. Ini bukan daripada saya, ini daripada apa yang saya dengar dan apa yang saya belajar di beberapa daripada beberapa sumber lah. Okay, so jom saya nak share dengan anda tentang this kata plane ataupun this triangle of life lah. Okay, which is dalam triangle ni dia ada apa? Dia ada 3 plane ataupun 3 plank tu kan. Okay, 3 side. Okay, sorry, 3 side. And this in our life, kita nak atau tidak, kita sebenarnya memang impacted ataupun terkesan dengan bagaimana kita deal with these 3 things. Okay, so apa juga yang kita buat, kita bekerja ke, kita belajar ke, kita business ke, whatever, kan? So 3 perkara ini dia interconnected with one another dan dia memberi kesan kepada apa yang kita capai lah dalam kehidupan kita kan. Okay, and there are 3 side, okay, ataupun 3 parts in our life ni, which is number 1, our spiritual life ataupun our spiritual reality, and then our mental, okay, our thoughts and our feelings, our mindset, that is in the mental side, and then our physical reality. Okay, physical reality, whatever that we can touch, apa jua benda yang dah terbentuk dalam dunia reality, itu adalah kita punya physical reality. Right, and the information, this semua ni kita pun dah tahu lah kan. So very basic info, tapi apa yang kita perlu tahu adalah the spiritual and the mental side of things memberi kesan yang lebih mendalam ataupun memberi kesan yang lebih besar kepada kita punya physical reality. Okay, kalau kata kita orang Islam ni kan, kita fahamlah spiritual and mental ni dia ni adalah perkara-perkara yang kita tak nampak. It's perkara-perkara yang gaib, kita tak nampak kan. Tapi walaupun kita tak nampak dia memberikan kesan kepada kita punya physical reality yang sangat besar. Jadi that's why kalau kata kita contohnya nak membina bisnes ataupun ada career yang kita tengah nak build kan, yes, we have to work hard and doing the work and doing the things that we're dealing with in the physical reality, but we also have to put more emphasis, lebih banyak kerja yang kita kena lakukan di dalam dunia-dunia yang kita tak nampak ni. Okay, spiritual dan juga mental. So kerja-kerja yang orang lain tak nampak, people cannot see, even ourselves cannot see kan. So you know, your relationship with God, you know, your solat, your ibadah, semua ni we don't go talk about it into detail, but you know what I'm talking about when it comes to spiritual. So we have to work really hard on that kan. Kita cakap pasal barakah, kita cakap pasal macam-macam lah kalau in that area. And then mental ni tentang kita punya otak, kita punya minda, bukan otak, minda kan. Minda, macam mana kita nak work on our minda, which is you know, our desire, bangkitkan our desire, our mindset, baca buku, dengar podcast yang membangunkan diri kan. So this mental and spiritual side of ourselves, that is where the focus should be on. Okay, so kita sekarang ni kita banyak fokus kepada physical reality because kita nampak, okay, kita boleh buat, kita boleh you know put, we can see lah, basically we can touch, we can see, and but like I said, it's the spiritual and the mental that come first, that give the most impact in our life. Okay, so look at that 2 area, right, and see bagaimana kita boleh menambah baik, and we can improve on that 2 sides in that triangle. Okay, so I just want to bring this awareness. Okay, how you want to do it, it's up to you, up to your time, up to your efforts, up to your energy, whatever that you have, whatever have you can, but you have to work on that, you have to do something about that
Okay, so itu saja yang saya nak kongsikan. Harap benda ni adalah sedikit manfaat untuk anda semua. Give a bit of awareness and or maybe a bit of a reminder, okay, for all of us. Itu saja guys. Hopefully this helps. See you in the next one. Assalamualaikum. Bye bye.